ශාරණී අලුත් නේද? ශාරණී අලුත්ද? නැද්ද? ඕකේ අපි පටන් ගමුද? වෙන කවුරුත් අලුත් නෑ නේද? කතා කරන එක ඇහෙනවද ළමයි? ඔව් ටීචර් එහෙනවා. හොඳයි. අපි ගිය සතියේ අපි වැසි දිනයක් ගැන කතා කරා. ඒ පාඩම අපි කරා නේද? අද ඊළඟට මිතුරෙකුගේ ලිපියක් තමයි අපි කරේ. නේද? ඔව් ටීචර්. හොඳයි. ඒකේ ඇක්ටිවිටීස් නේද අපි දැන් අද කරන්න තියෙන්නේ? ඇක්ටිවිටීස් දෙක කරගෙන එන්න කිව්වා ක්‍රියාකාරකම් දෙක. ඇක්ටිවිටි 2 ගුඩ් කරන් ආවද? දැන් තමයි ටීචර් මම ජොයින් උනේ මොනවාද படிச்சு கொடுக்குறீங்க අපි දැන් තමයි මේ පටන් ගන්නේ. තාම මොනවත් දුන්නේ නෑ. හරිද ෆර්හා? ஓகே டீச்சர் හොඳයි. ඇක්ටිවිටි දෙක ගෙදර කරගෙන එන්න කිව්වා මතකද? ஓ டீச்சர் හොඳයි. කරගෙන ආවද ලිදුර්ෂිතා? ලිදර්ෂිතා ඉක්මා කරාද? ඔව් ටීචර්. හොඳයි බලන්න එහෙනම් කියන්න බලන්න. අෆ්සා ඔයා අලුත්ද? අෆ්සා නෑ ටීචර්. ඇක්ටිවිටි එක කරාද දෙවෙනි ඇක්ටිවිටි එක? මං කතා කරන එක ඇහෙනවද ඔව් ළමයි? ටීචර්. ඔව් ටීචර්. එහෙනම් කතා කරන්න. ඇක්ටිවිටි එක කරා නම් අපි கதா කරමු. இரண்டாவது ஆக்டிவிட்டியில வந்து நீங்க பாடத்தை பார்த்து தான் இடைவெளி நிரப்பணும். சரியா? பாடத்தில் உள்ள கடிதத்துல உள்ள இடைகளை தான் நீங்க இதுல வந்து நிரப்ப போறீங்க. முதலாவது பிராக்கெட்ல வந்து நீங்க அட்ரஸ் தான் போட போறீங்க. டீச்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்க என்ன அட்ரஸ் போட்டீங்கன்னு சொல்லி. டீச்சர் කවුරු හරි එක්කෙනෙක් කියන්න. டீச்சர் இது எத்தனாவது பாடம் டீச்சர் කවුද කියන්නේ? ඔව් කියන්න. டீச்சர் இது எத்தனாவது பாடம் டீச்சர் இது புக்கில் இது இல்லையே டீச்சர் मैडम මේක අපේ පොතේ නෑ ஓ டீச்சர் मैं कापे पोते ने मैडम මේක අපේ පොතේ නෙවෙයි मैडम වෙන පොතක්
ඇහෙනවද? ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඔව් මැඩම්. බානුජන් මං ඇහෙනවා. හරි. ඕකේ. කවරේජ් ඉෂුව එකක් තියෙනවා වගේ මට හිතෙන්නේ. මං කතා කරන දැන් පැහැදිලිව ඇහෙනවද ළමයි? ළමයි මං කතා ඔව් මැඩම්. හරි. හරි. டீச்சர் இது கிரேட் 10 டே டீச்சர், எங்களுக்கு வேணும் கிரேட் 9 புக். sorry. Okay. டீச்சர் ஓ டீச்சர் எங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாமே வந்து சிங்களமும் இஸ்லாமும் டீச்சர். எங்களுக்கு வந்து சிங்களத்தில் பேப்பர் படிச்சு தாரீங்களா ப்ளீஸ்? එක්සෑම් පටන් ගත්තද ඔයාලට? எங்களுக்கு வியாழக்கிழமை எக்ஸாம் டீச்சர். சிங்களமும் இஸ்லாமும் ஃபர்ஸ்ட் பாடம் டீச்சர். හැමෝම කැමතිද පේපර් එකක් කරනවට? டீச்சரோ கெமத்தி. ඔව් මැඩම්. හෑන්ඩ් රේස් කරන්න බලන්න. කැමති වැඩි ප්‍රතිශතයට පේපර් එකක් කරමු. டீச்சர் செகண்ட் டேர்ம் பேப்பர் ஒன்று செய்வோமே. සනූෂන් කැමති නැද්ද? ඔයාලා කැමතිද නැද්ද කිව්වොත් තමයි මම පේපර් එකක් කරන්න. සනූෂන් පේපර් එකක් කරනවා. පරාසා කැමතිද? ඔව් මැඩම්. හොඳයි. නෑ හෑන්ඩ් රේස් කරන්න නැතුව ඉන්න හින්දා මං ඇහුවේ. හොඳයි. අපි පේපර් එකක් කරනවා කරමු. ඔයාලට සෙකන්ඩ් ටර්ම් එක්සෑම් එකට ඔයාලට දුන්නද මේ ටයිම් ටේබල් එක? ஓ டீச்சர். හරි. අපි සෙකන්ඩ් ටර්ම් එක්සෑම් එකක් කරමු. ஓகே டீச்சர். ඔන්න පේනවද ස්ක්‍රීන් එක ඔයාලට? ஓ டீச்சர் பேனவா. හරි. ඔන්න පළවෙනි එක ඇවිල්ලා පතදී ඇති පදවලට සමාන වචන තෝරා යටින් ඉරක් හඳින්න කියලා තියෙනවා. පළවෙනි වචනයට සමාන වචනේ තෝරලා ඔයාලා ලියන්න. ඉරක් අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. පළවෙනි වචනේ 100ට සමාන වචනේ මෙතන වචන 4ක් දීලා තියෙනවා. තෝරලා ලියන්න.
තේරුණාද? முதலாவது சொல் சியா. சியாவுக்கு ஒத்த சொல். 4 சொற்கள் தந்திருக்காங்க முன்னாடி. தெரிவு செய்து எழுதுங்க. சியா, உயன, மார்கய, தேவத்த, அம்மா. 5 சொல் இருக்கு கீழைக்கு கீழே. அந்த 5 சொல்லுக்கு முன்னாடி 4 சொற்கள் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல ஒத்த சொல்ல தெரிவு செய்து எழுத இருக்கு. තේරුණාද පළවෙනි එක? ඕ ටීචර් තේරුණා. හරි. இரண்டாவது பார்த்த සඳහන් වචනවලින් නිවැරදි වචනය தோரா යටින් ඉරක් අඳින්න. பணிய கொடுத்திருக்கிற சொற்கள்ல சரியான சொல்ல, முதலாவது சொல்ல சரியான சொல்ல தெரிவு செய்யுங்க. இரண்டாவது சரியான சொல், மூன்றாவது, நான்காவது, ஐந்தாவது 4 சொற்கள் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 4 சொற்கள்ல சரியான சொல்ல தெரிவு செய்து எழுத இருக்கு. ඊළඟට පහත දැක්කෙන පදවලට විරුද්ධාර්ථය ලියන්න. විරුද්ධාර්ථය කියන්නේ எதிர்கருத்து சொல். கொடுத்திருக்கிற சொல்லுக்கு எதிர்கருத்து சொல்ல எழுதணும். மே கிரியாகாரகம் 3. இந்த ஆக்டிவிட்டி 3யும் செய்ய எவ்வளவு நேரம் டைம் வேணும் உங்களுக்கு? வினாடி 10ක් இருக்குது. 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் அதுக்குள்ள தாங்க. ඕකේ. විනාඩි 10ක් දෙන්නම්. විනාඩි 10න් අහන්නම් කරාද කියලා. ඉවරයි නම් ඊළඟ පිටුවට යන්න. හොඳයි, දැන් 8:13යි. මං 8:20ට විතර අහන්නම් ඉවරයිද කියලා. 8:25ට. ඕකේ. හොඳයි. කරන්න බලන්න. කාට හරි ඩවුට් තියෙනවා නම් මයික් එක ඕන් කරලා අහන්න. හරිද හැරිෂ්? ඔලිවර් තේරුණාද? ඔව් ගුරුතුමී. ඔව් මැඩම්. හොඳයි. කරන්න. කාට හරි මොනවා හරි අහන්න ඕන නම් අහන්න.
Teacher, excuse me. ඔව් අහන්න. Teacher, මම දැන් තමයි join උනේ. ඒ පරක්කු. For some reasons. ඕකේ. කවුද දැන් ජොයින්ට් උනේ? මම teacher. හොඳයි. සාජිදා. හොඳයි. සාජිදා අපි 1 2 3 අපි පේපර් කරනවා. අයිකොත් මේ ඔයාලට මේ සතිය ඔයාලට එක්සෑම් ද සෙකන්ඩ් ටර්ම් එක්සෑම් කියලා කිව්වා. හැමෝම වගේ පේපර් කරමු කිව්ව හින්දා අපි පේපර් එක කරනවා. ෆස්ට් ඇක්ටිවිටි එක, සෙකන්ඩ් ඇක්ටිවිටි එක, තර්ඩ් ඇක්ටිවිටි එක කරන්න කියලා වෙලාව දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක සමාන පද තෝරලා ලියන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක නිවැරදි වචනය තෝරලා ලියන්න ඕනේ. තුන්වෙනි එක විරුද්ධ පද තෝරලා ලියන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් ටයිම් දුන්නා. 8:25ට අහනවා කියලා. Teacher, වෙලාව මෙහෙම ඇතිනේ. ඔව්. Teacher, මෙහෙම ලියනකොට we also have to write the questions. Do we need to write? ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ නෑ. උත්තරේ විතර ලියන්න, හතරම ලියන්න ඕනේ නෑ. උත්තර හතරම ලියන්න ඕනේ නෑ. මේ සමාන පද කියලා ලියන එකේ 100 කියලා ලිව්වනම් 100 කියලා ලියලා 100ගේ හරි උත්තරේ විතරක් ලියන්න. තේරුණාද? ඔව් teacher. හොඳයි.
ළමයි Oh, madam. ඉවරයිද? තාම නෑ teacher. තාම නෑ teacher. හරි. ඉවරයි ටීචර්. හරිද හැමෝම? ඔව් ටීචර් ඉවරයි. Oh, teacher. රාජිදා ඉවරයිද? Our teacher ඉවරයි. ඔව්. සනුෂන් ඉවරයිද? ඉවරයි ටීචර්. සනුෂන් ඇහෙන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපි කතා කරමු සාකච්ඡා කරමු. හොඳයි. පළවෙනි එක. පාත දී ඇති පදයට සමාන වචනය තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න කියලා තියෙන්නේ. සමාන වචනය ලියන්න කිව්වේ ඔයාලට. හරිද? සීයා. සීයා කියන එකට සමාන පදේ කියන්න බලන්න මට. පීයා. මුත්තා. සෙකන්ඩ්. Mutta. මුත්තා. හොඳයි. සෙකන්ඩ් වන්. සීයා කියන්නේ මුත්තා. අපි පළවෙනි පාඩමේ ඉගෙන ගත්තා. සීයා මොකටද ඔය බිම හාරන්නේ මුත්තා කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. සෙකන්ඩ් වන්. සීයා කියන්නේ මුත්තා. හරි දාගන්න අපි ලකුණු ගණන් කරලා බලමු. සීයා කියන්නේ මුත්තා. සෙකන්ඩ් වන්. ඊළඟට දෙවෙනි එකට මොකක්ද එන්නේ උත්තරේ? ගෙවත්ත. උයන. වත්ත. ගෙවත්. Paathiya. වත්ත ටීචර්. ගෙවත්ත වත්ත. වෙන කවුරු හරි වෙන උත්තරයක් තියෙනවද? නෑ ටීචර්. ඇහෙන්නේ නැහැ. කවුද උත්තරයක් කියනවා චුට්ට සද්දෙන් කියන්න. Paathiya. මොකද්ද? පාත්තිය. Paathiya. නෑ. දෙක. සාජදා මොකද්ද කියන්නේ? Teacher මම උද්‍යානය. කවුද කිව්වේ ඔය උද්‍යානය කියලා? රක්ෂිතා. හොඳයි. උද්‍යානය තමයි හරි. සරියා? උද්‍යානය තමයි හරි. සෙකන්ඩ් වන්. උයන උද්‍යානය. උයන කියන්නේ උද්‍යානය. මල්වත්ත අපි උයන කියන එකට කියන්නේ උද්‍යානය. ගෙවත්ත වරාද. උද්‍යානය කියලා තියෙනවා නම් හරි. ඇහෙන්නේ නැහැ. කවුද මොනවද කියනවා ඇහෙන්නේ නැහැ. කිවන්ද ගෙවත්ත බානුදන්ද? වරාදා. ගෙවත්ත නෙමෙයි. ගෙවත්ත කියන්නේ வீட்டு தோட்டம். ගෙවත්ත කියන්නේ வீட்டு தோட்டம். ගෙවත්ත நாங்க படிச்சோம் தானே வீட்டு தோட்டம். උයන කියන්නේ උද්‍යානය. ඊළඟට මාර්ගය. මාර්ගයට මොකක්ද දෙන්නේ? පාර. පාර. හොඳයි. මාර්ගය කියන්නේ පාර. මාර්ගය කියන්නේ පාර. හොඳයි. මාර්ගය කියන්නේ වීදි ලඩා. පාර කියන්නේ රෝඩ්. හොඳයි. ඊළඟට හතරවෙනි එක දෑවැද්ද. දෑවැද්දට මොකක් දෙන්නේ ළමයි?
Manic. මැනික් බෝග මැනික් තෑගි බෝග කවුද කිව්වේ තෑගි බෝග කියලා හොඳයි ඔව් තෑගි බෝග තමයි හරි දෑවැද්ද කියන්නේ තෑගி போக சீரு நாங்க கொடுக்கறது தானே சீரு சீருன்னு சொல்றது தான் தෑகி போக நாங்க தேவையான பொருட்கள் தானே நாங்க கொடுக்கறது அதுல உள்ளது கபட் அது இது எல்லாமே ඒවා කියන්නේ අපි තෑගි போக ඒතකොට දෑවැද්ද කියන්නේ තෑගි போக மூன்றாவது விட ඊළඟට ஐந்தாவதுக்கு அம்மா Mother. මව අම්මා කියන්නේ මව අම්මා කියන්නේ තායි මව කියන්නේ තායි එතකොට நாலாவது விட இப்ப திருப்பி ஒருக்கா நான் சொல்றேன் அவதானிங்க சியா කියන්නේ முத்தா முத்தா இரண்டாவது விட உயன කියන්නේ උද්‍යානය උද්‍යානව இரண்டாவது விட මාර්ගය කියන්නේ පාර පාර කියන්නේ இரண்டாவது விட දෑවැද්ද කියන්නේ තෑගි போக மூன்றாவது விட அம்மா කියන්නේ மவ நாலாவது விட அந்த ஐந்துக்கும் ஒரு மார்க்ஸ் படி 5 மார்க்ஸ் போட்டுக்கிறங்க 5 மார்க்ஸ்னு அடுத்தது இரண்டாவது அதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா கேக்க டவுட் මොන හරි තියනවද නෑ ටීචර්. හරි ඊළඟ එක නිවැරදි වචනය අකුරු වැරදි නැතුව හරියට ලියලා තියෙන වචනය තෝරන්න ඕනේ පළවෙනි එකේ කීවෙනි වචනේද හරියට ලියලා තියෙන්නේ කුෂිකර්මය කුෂිකර්මය කියන්නේ විවසාය ඔව් දෙවෙනි වචනය තමයි හරි උත්තරේ இரண்டாவது சொல் தான் சரியான சொல் குஷிகர்மய எழுத்து பிழை இல்லாம எழுதியிருக்கிற குஷிகர்மய வந்து இரண்டாவது சொல் ඊළඟට இரண்டாவது ප්‍රයෝජනය எழுத்து பிழை இல்லாம எழுதியிருக்கிற பிரயோஜனය பிரயோஜனය කියන්නේ பிரயோஜனமானது சரியா எழுதியிருக்கிற சொல் துங்மெனி එක மூன்றாவது சொல் தான் சரியா எழுதியிருக்கிறது பிரயோஜனயன்னு மூன்றாவது சொல் மூன்றாவது සංවිධානය සංවිධානය කියන්නේ ஏற்பாடு செய்தல் සංවිධානය කියන්නේ ஏற்பாடு செய்தல் அதுல සංවිධානයේ எந்த සංවිධානය சரி முதலாவது. yes පළවෙනි එක හොඳයි ඊළඟට நாலாவது උපකරණය උපකරණය කියන්නේ උපකරණම් எந்த உபகரணය ஹரி மூணாவது. மூன்றாவது சொல்தா சரி உபகரணய மூன்றாவது சொல்தான் சரியான சொல் எழுத்து பிழை இல்லாம இருக்கிற சொல் ஐந்தாவது பிலிமய பிலிமய කියන්නේ ஸ்டாச்சு ஸ்டாச்சு சரியான சொல் எது பிலிமய දෙවැනි දෙවැනි එක හොඳයි දෙවැනි එක இரண்டாவது சொல் தான் சரி පිළිමය පිළිමය කියන්නේ ස්ටැචු ස්ටැචු එකට මොනවද දෙමළෙන් කියන්නේ சிலை. සිලේ පිළිමය කියන්නේ සිලේ ஒன்னு ஆயத் நம்ம இரண்டாவது சொல்றேன் கவனிங்க எழுத்து பிழை இல்லாம சரியா குறிப்பிட்டு இருக்கிற சொற்கள் தான் தெரிவு செய்யணும் நீங்க முதலாவதுக்கு இரண்டாவது சொல் இரண்டாவதுக்கு மூணாவது சொல் மூணாவதுக்கு முதலாவது சொல் நாலாவதுக்கு மூன்றாவது சொல் ஐந்தாவதுக்கு இரண்டாவது சொல் அதுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒன்னுக்கு ஒன்னு படி 5க்கும் 5 மார்க்ஸ் அதுல ஏதாவது கேட்க இருக்கா பிள்ளைகள் நோ டீச்சர். නෑ ගුරුතුමී. හොඳයි ඊළඟ එක විරුද්ධාර්ථ පද විරුද්ධාර්ථ පද කියන්නේ எதிர்கருத்து சொற்கள்
ආරම්භය ආරම්භය කියන්නේ தொடக்கம். தொடக்கத்துக்கு எதிர்கருத்து என்னது සිංහලத்துல? අවසානය. මොකක්ද? අවසානය. අවසානය කියලා ලියලා තියෙනවා නම් හරි. ஆரம்பம் நம் அவசானය. ஆரம்பம் முடிவுன்னு வரும் தானே தமிழ்ல. அப்ப ஆரம்பய அவசானய அவசானயன்னு எழுதியிருந்தா சரி. சாரி. அடுத்தது இரண்டாவது පිරිසිදු. පිරිසිදු කියන්නේ අපිරිසිදු. துப்புரவு. අපිරිසිදු. අපිරිසිදු කියලා ලියලා තියෙනවා නම් හරි. எதிர்கருத்து வந்து අපිරිසිදු. மூன்றாவது குருவரையா குருவரையாට විරුද්ධ පදය ගුරුවරිය. ගුරුවරිය. වරාදා ටීචර්. ගුරුවරිය. ඔව්. ගුරුවරිය කියලා ලියලා තියෙනවා නම් හරි. ඊළඟට හතරවෙනි එක මිතුරා. මිතුරට විරුද්ධ පදේ මොකක්ද ළමයි? නිය. සතුරා. සතුරා නැත්තම් හතුරා. සයන්න දාලාත් ලියන්න පුළුවන් සතුරා කියලා, නැත්තම් හයන්න දාලා හතුරා කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. සතුරා හරි හතුරා හරි දෙකෙන් එකක් ලියලා තිබ්බනම් හරි. ரெண்டுமே எதிரிதா. சத்துரா නැත්තම් හතුරා. ரெண்டுமே எழுதலாம். ச போட்டு எழுதலாம், ஹ போட்டு எழுதலாம். சத்துரா නැත්තම් හතුරா. அது ரெண்டுல ஏதாவது எழுதியிருந்தா சரி. ඊළඟට විශාල. විශාලයකට வந்து கருத்து என்ன டீச்சர்? කුඩා. விலங்கல குடா. குருவரையாக்கு විශාල என்ன டீச்சர்? ගුරුවරයා. ගුරුවරයාට ඇවිල්ලා ගුරුවරිය. ගුරුවරයාට ගුරුවරිය. හරිද? ஓகே டீச்சர். හරිද? විශාල ඇවිල්ලා මොකක්ද? කුඩා. කුඩා කියලා ලියලා තිබ්බනම් හරි. ඔන්න දැන් මං ආයෙත් කියන්නම් අහගන්න. විරුද්ධාර්ථ පද ආරම්භය අවසානය. පිරිසිදු අපිරිසිදු. ගුරුවරයා ගුරුවරිය. මිතුරා ඇවිල්ලා සතුරා නැත්තම් හතුරා. විශාල කුඩා. එහෙම ලියලා තියෙනවා නම් හරි. එහෙමද ලියුවේ ළමයි? එහෙම ලියලා තියෙනවා නම් එකකට දෙක ගානේ ලකුණු 10යි. ஒன்னுக்கு 2 படி 10 மார்க்ஸ். அப்ப இந்த 3 கேள்வியுமே எல்லாம் சரினா உங்களுக்கு 30 மார்க்ஸ். சாரி 20 மார்க்ஸ். சரியா? 20ම ගත්තා ඉන්නවද? 20ම ගත්තා ඉන්නවනම් හෑන්ඩ් රේස් කරන්න. හොඳයි අමාන්. හොඳයි. හොඳයි. 20 ගත්තා ඉන්නවා. හොඳයි. හොඳයි. very good. ඔලිවර් හොඳයි. බානුජන් පරහා කීයද? 19 டீச்சர். එකක් වැරදි. ஓ මොකක්ද වැරදුනේ? பிள்ளையாகிட்டு. ටීචර් හරිෂ් 20යි ටීචර්. හරිෂ් 20යි. හොඳයි. ඔන්න ඊළඟ එකට යන්. ඊළඟ එක ඇවිල්ලා පාත දැක්කෙන වාක්‍ය අතීත කාලයට හරවන්න. අතීතයේ කාලය කියන්නේ இறந்த காலம். நிகழ்காலத்துல இருக்கு. நீங்க இறந்த காலத்துக்கு மாற்றி அமைக்கணும். ඔන්න සලාම තියෙනවා. තරඟකරුවන්ට තෑගි පිරිනමනවා. இப்ப நீங்க இதை என்ன செய்யணும்? இறந்த காலத்துக்கு மாற்றி அமைக்கும். அமைக்கலாம் தானே? ஓ அது என்ன?
இறந்த காலத்துக்கு அமைக்கணும். அடுத்த கேள்வி வந்து සිංහල වචනයට ගැලපෙන දෙමළ වචනය ලියන්න ඕන. பணிய உள்ள சிங்கள சொற்களுக்கு பொருத்தமான தமிழ் சொற்களை எழுதணும். சிங்கள சொற்களுக்கு பொருத்தமான தமிழ் சொற்களை எழுதணும். அடுத்தது පාත ඡේදයේ කියවා අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න ඕනේ. දීලා තියෙන ඡේදය කියවලා ප්‍රශ්න පහක් දීලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න පහට උත්තර සපයන්න ඕනේ. පුළුවන් නේද? පුළුවන් ටීචර්. වෙලාව නම් නැති. ඒ වුණාට කමන්නේ මේ ටික කරන්ඩ. හරිද? ඔයාලට මේ පේපර් එක මම ගෲප් එකේ දාන්නම්. ඔයාලට ඔයාලා group එකට දාන්න කියලා ටික මේ ඔයාලා ගෙදරදී කරලා බලන්න. හරිද? හරි ටීචර්. ගුරුතුමී. දැන් මේ ටික කරන්න විනාඩි 10ක් දෙන්නම්. ඊටත් අපි ටක් ගාලා සාකච්ඡා කරමු. හොඳයි කරන්න බලන්න ටක් ගාලා. Teacher, teacher, ගන්න. teacher මේක ලියනකොට කියන්න. අර මේක ලියනකොට අර teacher වාක්‍යයක් ලියන්න ඕනේද? ඒ කියන්නේ අර questions ලියන්න ඕනේද? නෑ දැන් මම ඔයාලට group එකේ paper එක දානවනේ. එතකොට ඔයාලා ගාව paper එක තියෙන්නේ නේ photocopy ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අවසානයේ විතරක් ලියන්න. එතකොට ඔයාලා හරි. දන්නවනේ. මම ඔව්. මේ paper එක group එකේ දාන්නම්. ඔයාලා photocopy ගහලා කරන්න ආයෙත් ඈ. හරි teacher. Thank you.
සාකච්ඡා කරමුද? हाँ टीचर. අයිනා අයිනා මොකෝ? දෙන්න ජොයින්ට් උනේ අයිනා? අනිත් අය මොකද කියන්නේ? බානුජන් ඕ ටීචර්. මොකද අමානි හරිද? හරි ටීචර්. සාකච්ඡා කරමුද? ටීචර් අයිනා හරි. සාකච්ඡා කරමු. හරි. අපි දැන් මේ සාකච්ඡා කරමු. ඔයාලා ගෙදරදී මම පේපර් එක දාපුවාම ෆොටෝ කොපි එකක් අරගෙන මේ ආයෙත් කරලා බලන්න ළමයි. හරිද? වෙලාව මදි හින්දා පැයක් ඇතුළත පේපර් එක කරන්න වෙලාව මදි. හරිද බානුජන්? බානුජන් කරමුද? සනුෂන් කරාද? ඉවරයිද? සාජිදා හරිද සාජිදා? කරමුද සාකච්ඡා? සෛරිෂි madam. Yeah. ඕකේ. ඔන්න පාත්තනන් වාක්‍ය අතීත කාලයට හරවා නැවත ලියන්න. අතීත කාලය කියන්නේ ඉරඳ කාලම්. මම කියන්නම් උත්තර ටික අහගන්න. තරඟකරුවන්ට තෑගි පිරිනමනවා. ඒ කියන්නේ තරඟකරුවන්ට තෑගි පිරිනමනවා කියන්නේ දැන් போட்டியாளர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்படும். வழங்கப்படும் කියන්නේ இப்ப கொடுக்கப்படுறது. நாங்க அது வந்து இறந்த காலத்துக்கு எழுதணும். එතකොට තරඟකරුවන්ට තෑගි පිරිනැමුවා. තෑගි පිරිනැමුවා කියලා ලියන්න ඕනේ. එහෙමද ලිව්වේ? පිරිනැඹුවා கொஞ்சம் எழுதி காட்டுங்களே. පිරිනැමුවා. තෑගි පිරිනැමුවා. ටීචර් ඕ ඔයා මාව තෑගි පිරිනැමු. ඔව් කියන්න. ඇහෙනවද? මොකුත් නේ ටීචර්. டீச்சர் எழுதி காட்டுங்களே கொஞ்சம் அத. ඔව් මේ පිරිනැමුවා කියලා ලියන්න කවුරු හරි මේ ස්තනේ බානුජන් ලියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් madam. බානුජන් ලියන්න. නෑ පොඩිවට ලියන්න සාජිදා.
පොඩිවට ලියන්න. පිරිනැමුවා විතරක් කියලා ලියන්න. පියන්නයි රියන්නයි නයන්නයි මුයන්නයි වායන්න. පිරිනැමුවා. அதில் டீச்சர் எனக்கு வந்து என்ன தெரியுமா டவுட் பீரி நெம்புவாக்கு வந்து அந்த ந எதுன்னு சரியா தெரியாது டீச்சர். උඩරූලෙම ලිය. තේරුණාද? டீச்சர் அவங்க கொம்பு போட்டிக்கிறாங்க. නෑමුවා මේ නයන්න එන්න ඕනේ මෙතන. පීරි නයන්න. මේ පැහැදිලි අකුරෙන් ලියන්නකෝ. මගේ මේක ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන්න බෑ. ඒකින්ද තමයි මම කාට හරි ලියන්න කියන්නේ. டீச்சர் நான் எழுதி காட்டவா? ලියන්න. කවුරු හරි කෙනෙක් හොඳට තේරෙන විදියට ලියන්න. මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන්න බෑ ඒකයි. පැහැදිලිව ලියන්න පිරිනැමුවා. මේ කොම්බු එන්නේ මෙහෙම එකක් එන්නේ නයන්න. ஆ டீச்சர் எது? මුයන්න. මේක වැරදි. පීරි නයන්න. නයන්න ලියන්න. ந மட்டுமா? පිරි න ලියන්න ඉස්සලා. දැන් මේ පැත්තට මෙහෙම දාන්න. මේ මෙතන තියෙන්නේ පොළොන්නරුව ගාව රු යනා. මුයන්න දාන්න. මුයන්න. මේක මකන්න. නයන්න ගාව තියෙන අකුර මකන්න. මේ අකුර මකන්න. ආක මකන්න. මුයන්න ලියන්න. මුයන්න. முயன் போடுங்க. යට කැල්. පිරිනැමුවා. හරිද? පිරිනැමුවා. හරි. ඊළඟ එක අපි එතන තනකොළ ගලවනවා. අපි එතන තනකොළ ගලවනවා කියන එකට අපි එතන තනකොළ ගැලෙව්වා. තනකොළ ගැලෙව්වා කියලා ලියන්න. ගැලෙව්වා. අපි එතන තනකොළ ගලවනවා කියන්නේ நாங்க அங்கன புல்லுகளை பிடுங்குறோம். ගලවනවා. ගලවලා ඉවරයි කියලානේ ලියන්නේ අතීත කාලේ. ඉරන්ද කාලத்துல. එතකොට ගැලෙව්වා කියන්නේ පිටින්ගිටෝ. ගැලෙව්වා. වා ආයෙත් මකන්නකෝ එක. ඒක මකන්නකෝ සාජිදා. මේ මෙතන ඉඳන් ලියන්න. යට ඉඳන්ම ලියන්න. එතකොට පේන ලොකුවට ලියන්න. පිටුවේ යට ඉඳන් ලේ වා. හරි. ගැලෙව්වා. හොඳයි. ඊළඟ එක හැමෝම අවුරුදු උත්සවයට සහභාගී වෙනවා. හැමෝම අවුරුදු උත්සවයට සහභාගී වෙනවා කියන්නේ எல்லோரும் புது வருஷ விழாவுக்கு பங்கு பெறுறாங்க. සහභාගී වෙනවා කියන්නේ பங்கு பெறுறாங்க වෙනවා.
සහභාගී වුණා. පංගු பெற்றாங்க. උනා කියන්නේ பெற்றாங்க. හරි. උනා කියලා ලියන්න. උනා. සහභාගී වුණා. මේ ගැලව්වක් වුණා. නෑ ඕක නෙමෙයි. උයන්න අනිත් උයන්න මේ ගැලව්ව මකන්න. නෑ ඔය උයන්න නෙමෙයි උයන්න. උයන්න. ඌ කියලා ඒ උයන්න. මකලා ලියන්න. මේක මකන්න. නෑ ඔක්කොමලා ලියන්න එපා. එතකොට හොයන්න බෑ. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ලියන්න. උනා. හරි ලියන්න. උනා. හරි උනා. සහභාගී වුණා. හොඳයි. ඊළඟට ළමයි පොළොන්නරුවට යනවා. ළමයි පොළොන්නරුවට යනවා කියන්නේ පිල්ලෙහල් පොළොන්නරුවේකි කරාම. එතකොට ළමයි පොළොන්නරුවට ගියා. පිල්ලෙහල් පොළොන්නරුවේකි போயிட்டாங்க. ගියා කියන එක. යා. ගියා. ගියා. දැන් මේ හැමෝම ලිව්වම හොයන්න බෑ. එක්කෙනෙක් ලියන්න. මේ ටික ඔක්කොම මකන්නකෝ ස්ක්‍රීන් එකම මකන්නකෝ. දැන් ගියා කියලා එක්කෙනෙක් ලියන්නකෝ. ගියා. ලියන්න සාජිතා ගියා. හරි කවුරු කියලා. ගියා. හරි. ඊළඟට ගමදුව කැලෑවේ අසිරිය නරඹනවා. ගමදුව කියන්නේ காற்றில் உள்ள அழக ඊළඟට නරඹුවා. රසිච්චි முடிச்சிட்டாங்க. දැන් ලියන්න නරඹුවා කියලා. நரம்புவா. டீச்சர் நே வந்து எந்த நே නිකන් යන්න. මේ ඔක්කොම මකන්නකො ඉස්සලා ස්ක්‍රීන් එකම මකන්න. டீச்சர் මකන්නකො හොඳට. அந்த சைடுல வர அந்த ගියත් මකන්නකො. ගියා මකන්න. මේ මෙතන යට තියෙන ගියා. දැන් ලියන්න නරඹුවා කියලා. නෑ. නරඹුවා. නෑ. නෑ. බු වා. නරඹුවා. වා හරි. මේ තියෙන්නේ නරඹුවා. නරඹුවා කියන්නේ රසිච්චි මුඩිචාච්. ඒ වගේ තමයි ලියන්න ඕනේ. තේරුණාද? දැන් ලියලා පෙන්නන්න කිව්වේ එක්කෙනාට තේරුණාද? කවුද ලියලා පෙන්නන්න කිව්වේ? நாத்தான் டீச்சர் හරිද? තේරුණාද? ஓ டீச்சர் விளங்கிச்சு මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ ලියන්න எனக்கு பார்த்துட்டேன் டீச்சர் அத்தீத்த காலையிட அந்த எண்டிங் தெரியும் ஆனா அந்த நே தான் தெரியாது டீச்சர் அந்த கொம்பு வரணுமா இல்லாட்டி அந்த பின்னு காலது வரணுமா தான் தெரியாது சரியா හරිද? දැන් තේරුණාද? ஓ டீச்சர் இப்ப விளங்கிச்சு හරි. දැන් ඔයාලට මේ පේපර් එකේ ඉතුරු කොටස මම ඔයාලට දාන්නම්. ගෙදරදී චුට්ටක් බලන්න. මේ වෙලාව පහු වෙලා නිසා. ඉතුරු දෙක සාකච්ඡා කරන්නද? කමක් නැද්ද? हाँ मिस साकच्चा करंड හරි. ඉතුරු දෙකක් ටක් ගාලා සාකච්ඡා කරන්නම්. වෙලාව නම් පහු වෙලා කමක් නැද්ද ඔයාලට? நே மிஸ் කාට හරි වෙන ක්ලාස් එකක් තියෙනවද? නෑ ටීචර්. ක්ලාස් තියෙනවද ඔයාලට වෙන එක? ක්ලාස් එකක් තියෙනවද? ආමිනා?
ඔව් ටීචර් ක්ලාස් හරි එකේ තියෙනවා. තග්ගාලා සාකච්ඡා කරන්න ක්ලාස් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා ජොයින් වෙන්න. හරි ටීචර්. තියෙනවද? හරි ඔව් එහෙනම් ටීචර්. හරි එහෙනම් මේ ඉන්න පුළුවන් අය ඉන්න අනිත් අය එහෙනම් මේ ලෙෆ්ට් වෙන්න. මම මේ දෙක විතරක් සාකච්ඡා කරන්නම් පේපර් එක දාන්නම් ළමයි ඔයාලා ගෙදරදි කරන්න. මම වැඩි පහක් කරන් මේ සාකච්ඡා කරන්න ඉන්න පුළුවන් අය ඉන්න අනිත් අය ලෙෆ්ට් වෙන්න. හරිද? එහෙනවද? එහෙනම් ටීචර්. හරි. ඊළඟ එක ඇවිල්ලා පහත දැක්වෙන සිංහල දැක්වෙන දෙමළ වචනය ලියන්න. சிங்கள சொல்லுக்குள்ள தமிழ் சொல்ல எழுதத்தான் இருக்கு. தொரத்துரு தொரத்துரு කියන එකේ දෙමළ තේරුම ඇවිල්ලා தகவல். தொரத்துருன்னு சொல்றதுக்கு தமிழ் மீனிங் வந்து தகவல். தகவல்னு எழுதியிருந்தீங்கன்னா சரி. எழுதுனீங்களா தகவல்னு? ஓ டீச்சர். තොරතුරු කියන්නේ තගවල්. ඊළඟට පූජා භූමිය எழுதியிருந்த சரி ஸ்தலம். ஏதாவது இருக்கீங்களா? மேடம் கிளியர். டீச்சர் நீங்க பேசுறது வந்து ஒழுங்கா கேட்க மாட்டேங்குது. என்ன வேற ஏதாவது என்னது? ஓ மேடம். to me. என்னது? ஓ மேடம். பூஜா பூமியாக்கி வணக்க ஸ்தலம்னு எழுதியிருந்தீங்கன்னா சரி. இல்ல அப்படி எழுதுனீங்க பூமி புனித பூமி. புனித பூமின்னு இருக்கு. புனித பூமி. ஓகே புனித பூமின்னு எழுதியிருந்தாலும் சரி. ஓகேயா? புனித பூமி எழுதியிருந்தாலும் சரி வணக்க அடுத்தது வந்து ஸ்ரமதானே. ஸ்ரமதானேக்கு ஸ்ரமதானேට මොනවද ලිව්වේ? சிரமதான. ஸ்ரமதானே ஸ்ரமதானம். ஓகே ஸ்ரமதானம் சரியா? ஸ்ரமදානෙට ஸ்ரமදාனம். ඊළඟට බෙහෙත් පැල. පැලට මරොත්ති. மூலிகை செடி. மூலிகை செடி. செடி. மாதா ஏது மாதாට சாரதி. சாரதி. அப்படி இருந்தீங்கன்னா சரி. ஓகேயா? அப்ப அப்படி எழுதியிருந்தீங்கன்னா மார்க்ஸ், அடுத்ததுக்கு 10 மார்க்ஸ், 20 மார்க்ஸ். அடுத்தது பந்திய வந்துட்டு பந்தி வந்து மேடம் கிளியர். ඔයාලට දාන්න ඔයාලා ගෙදරදී කරගෙන එන්න. මම ලබන සතියේ සාකච්ඡා කරන්න. හරිද? හරි ටීචර්. තේරුණාද? மேடம். ஓ டீச்சர். ஓ மேடம். තමයි සුබරා හොඳයි. பாய் එහෙනම් டீச்சர். Bye, teacher. Thank you, teacher. Good night, teacher. Good night, Mandra. Good night.